Halo perlong pada subhab yang EP channel Jong Aklan 93 te hoi mentangan pen EP kum no bangin at ya tau rainbow glow effect mo apa alai motion mo hoi ang ne ka video ngan pen I tang kum no bat pin at ya kita ki effect mo yo le se ta na pren jong phi ki bala kham nang ban edit lai te mo bala kham nang ban pi internet u kham internet shu te ngate ngan pen I tang ka design mo te terpaksa gitu kibarang tamai kibarang wan tamai dari channel jangan kemawat kalian ban share ban like ban subscribe te kau setang kato nih le kau share kalau jangan subscribe te kau boleh pun perlu ke jeng persan jeng te yang pun inok kumno bangin itit yang perlu ke barang kong nang ne nang do untuk tes ane Victor drawing nang do mo nang do dan bayang ne PI ne ni pelong target itu ra sanang ne mo ra nang ne sa ne jadi bedang rang do tes đã buông to sa nyonang ne nang di kong plus itu tes draw to kai draw ra be sa ru bedang ne draw te pela tiro kumto dapat hang to papi yu te anana plus era yanang ni anana plus ra yanang to plus to plus to plus plus bin bat ka to ka justi ka to ka để tôi đã đẹp những ai nọ nóng này nó tới để những hạt sẽ có quấy mua ai giờ năm tới ai giờ này Victor drawing để tự nhiên đại này mình đại này đã cái này có ai cả có phải đại nó tới những ai này close nó tới thì mình đại tới để tanggap tu perlu tang tu hang ne nyon la ya kan la ba ya tho nyon tu tu tingin sa nang ne ba tho effect tu anang ne tho art effect ang tu nyin anang ne blo nang tu nyin ada u ne ma pe tu effects anang ne standard setting yang tu ba ada ang tu untuk nyon banyak kan dengan saat nanti color and fill tu saat ada beli tu color beli yang tu nyon banyak tu nyon outside wait effect mo pek ni kolam ni pek itu latih di sana sampai itu effect sai nang ni scale nang to kia sa space sai nang ni plus mo to nang to sai nang ni non stay san tat be to ai tang arpon spor yang tapi hantu yang biasa itu aneh efek atau art efek art saya unik ini spektra magnet itu pun asa dari itu dengan nyon ini itu tidak lama konon tepek itu next đại company euro cái biang hi đại 6.00 cái biang hi đúng cái computer nhìn ai biang này effect anh này gaussian blur to ana to gi dot lately
duplicate dah ni nyon biang nyon show kan ke ba ke baik ni ke ba ka ba ka ship ban kong tu mo in anane color and fill tu terus ai ni ro ka bali pola bali de hane am nyon yu ne ba dap yu pa te sa ne effect itu terus ai ke dot like tu sa ne ko copy effects ada copy effects dan nyon yang ni hame ke biasa tu ai bian nyon effects ane ni dot like tadi ane paste effect back itu develop antara place untuk mo desa kali lah dah ya kuat ban saya subscribe ke channel ada ya kuat ba nah hanya channel nak ini tang sepang kuno ban itu mo hoi ngat ini video cek video udah yo kita kam kita ngakam tiap ni ya kita ngakam tiap niแต่ต้องลองสักดูอัดวิดีโอเลยช่วยมาให้ช่วย